intambara narayigiyemwo jewe ntawantumiye murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cacu kandi n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma ingwano izoheriwe ihereriwe ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izoheriwe iherere iwe nyene ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka dushaka urundi ruvyaro rushasha uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu 23 imaze guhanura indege iri mu bwoko bwa kajugujugu ndetse yewe na Sukhoi bivugwa neza ko zari ziri guturuka ku kibuga cya Amerika Ronda intambara yongeye guhindura isura turaza kwinjira mu teritwari ya Karehe M23 imaze kurenza imisozi igera kuri 6 abasirikare ba FARDC memo garatiri kwiruka nka kibuno mamaguru Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gushimangira neza ko ntaba mutumiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo kandi mu by'ukuri intambara ari kwirwana ku giti cye umva uko abivuga ingaruka mbi ntabwo ari zibera imbere mu gihugu nimba koko CNDD-FDD atakaje abasirikari benshi iri kubabara igihugu kandi gafata ubutegetsi iyo ryari ishema none se imfuvyi ziri kugaragara ku butaka bwa Kongo abasirikari benshi bari kwapfira bo baritirirwa nde kuri aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye yirengagije umutwe wa Red Tabara aka kanya biri kuvugwa neza ko wamaze no kubona abandi basirikari bakomeye bamaze kuri potinga kuri uno mutwe n'abamajoro babiri biri kuvugwa neza ko bamaze kuri potinga kuri uno mutwe rwose Red Tabara nguru kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kandi ngo n'amayeri ari gukoreshwa na General Ntabema urwo wandi rwose wa FRN icyitso gikuru cya CNDD-FDD kimaze mu by'ukuri gura nibazo bikomeye cyane M23 nayo iri kwanzika iri kurimbura abarundi mu misozi rwose ihanamiye rwose mu za president ndetse n'andi yenshi yagiye atandukanye General cyangwa se mu by'ukuri umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Burundi yamaze kuri potinga muri M23 barukurutu ndetse n'abandi benshi cyane M23 iri kwakira abasirikare benshi bari guta ibirindiro bya FARDC bakaza kuri potinga kuri M23 abamajoro babiri harimo mu by'ukuri nimba ari ntije imbere ndetse n'uwo bita mvuye kure byo binyuze muri Red Tabara ngo bamaze kugera rwose mu bice ngo bigenzurwa na M23 hano ku butaka bwa Kongo ibintu byongeye guhindura isura M23 maze gufata ibindi bice muri teritwari ya Karehe indege imaze guhanurwa ibintu ubyakazi ni inkuru mbi yica mugongo kubyumariko kubikumvikana imbere ku rugamba ku kigo kimurano ku butaka bwa Kongo muri NWO izigisirikare icya FARDC ambushi ya MRDP twirwana na M23 irabamaze irabarimbuye burundu mwabyumvise neza ko M23 yamaze gushaka mu kwinjira ndetse no gusekiriza ibice byinshi bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo kuko ibiri kwavugirwa byo birahambaye cyane na naka kanya haracumbikana ibintu bikomeye cyane kandi bisa naho rwose biri guhindura isura ku kigero cyo hejuru ndavuga abagera by'umwihariko kuri 20 hafi 24 bose baguye mu mirwano iri kubera muri Fizi ubuhamya by'umwihariko ngo bwarokotse urugamba rukomeye cyane bigwa neza ko amaze no mu by'ukuri nako byivugira mwabyumvise neza ko mwebwe tubana ku rugo rwacu rwa Group WhatsApp turi kugenda tubageza amakuru bw'ina kantu ko kandi ariko se nibi kibiri kuba akakanya tuvugana tugiye kwinjira mu makuru ari imbere ku rugamba gusa tukubwire uko byifashe hirya no hino turegunu byifashe Kongo iri gushaka ngigihugu irorezamo FDLR ko kandi byayoberanye FDLR iri guhitamo yo ko mu by'ukuri yajya mu gihugu cy'u Burundi uyu ni wa mugambi mugari kandi ukomeye gukomeza kuzenguruka mu gihugu cy'u Rwanda bikagaragara neza ko ibintu byongeye guhindura isura nibi kibiri kuba imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo n'aka kanya turagarutse tubatangariza amakuru ari kumvikana kandi amakuru y'isibaniro afitanye isano n'ibiri kubera imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo turahera kubitangaza by'umwihariko bimaze gukorwa na M23 mirwano by'umwihariko wazarendo FARDC FDLR n'abacancuro ku musozi wa Bukumba yewe nano Gasovu biravugwa neza ko M23 mu by'ukuri ihakoze ishyano imirambo irarambaraye imirambo iragererekanye mu by'ukuri reka tubakaze
muri ano makuru yo kwihutirwa avuga ku mirongo y'imbere ku rugamba ni itariki ya 14 ukwezi n'ukwa munani mwaka wa 2026 abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Karege batangiye kwisubiza icyubahiro mu bitero bikomeye cyane batangije mu kanya gashize bayuga bakungaba z'ubunure FARDC ndetse n'abazarendo FDR birakomeje muri teritwari ya Karege. Ubu rero niyo M23 yazanye abakomando ni M23 yazanye amadorone byabice wazarendo FARDC ingabo z'ubunure FDR bari bafashe harimo za Rumbishi cya Mombo cya Matare bashaka kwinjira Shanje. Ku rundi ruhande ku musozi wa Bukumba ku musozi wa Gasovu abarwanyi ba M23 batangije umuriro bisa nkaho mu by'ukuri bari kwirukanga kuri gihugu wazarendo kibuno mamaguru tujye kure uko bihagaze. Intare za Sarambwe izatangije control offensive wazarendo FDR mu by'ukuri n'abarundi bari kwirukanga byabice bakabivamo teritwari ya Kare. Intare za Sarambwe mu by'ukuri zisize insenda abarwanya ba M23 biravugwa neza ko bahinamiranye kuva mu masaha ya nijoro iri gukubita mu by'ukuri iri gutimbagura yatangiye gusubiza inyuma ibitero bya FARDC mu by'ukuri batangiye no kwiruka urugamba rugeze kuri aka kanya tuvugana. Undi ruhande mu Kivu y'Amajyepfo imirwano ngiye gukomera cyane hagati y'ababembe ndetse n'amafurero ni General Amuri Yakutumba makorebwa neza ko yatangiye kujya kwisha mu mashamba. Ku rundi ruhande abakoroneri rwose batangiye gupfa ndetse n'abandi bazarendo bagera ku 16 ni mu duce two muri teritwari ya Fizi. Ubwo abapfuye bagera kuri 24 mu by'ukuri ndavugaragaza neza imirwano yatangiye ko hagati y'abarwanya wa General Ngoma Nzito ndetse n'amafurero iri kugwamo n'abasivile ni imirwano mu by'ukuri kuko batangiye gupfusha mu n'abakoroneri ndetse n'abazarendo bagera kuri 24. General Amuri Yakutumba ajya kwisha mu mashamba ntago ibintu byoroshe habe na gato. Turabera hamwe n'urugamba mu by'ukuri rw'abantu bari gusubira mu ture kuno ibyifashe dore ko umuriro watse. Ku rundi ruhande Perezida Tshisekedi mu by'ukuri ntago byari guhura nabyo ari byiza kuko amakuru dufite muri Kivu y'Amajyepfo hano mu Kivu y'Amajyaruguru bamujyagiye mu nkiko amakuru kwerekana neza ko muri kiko mpuzamahanga byaha rwa ICC hari bireko mu by'ukuri by'umariko byamaze kugera muri runo rukiko. Bino birego bihatse ikindi birego Perezida Tshisekedi ari gushinjwa ndetse mu by'ukuri no rukiko rwa ICC ruraza mu by'ukuri kubiha agaciro kuri Rwanda. Ariko kandi amakuru kugenda yerekana neza ko Ubushinwa bugize gutya bugasubiza Repubulika Demokarasi ya Kongo ushaka kubasimbuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigendanye n'amabuye y'agaciro. Mwabonye neza ko mu minsi yashize Perezida Tshisekedi yagize gutya agaciro gahunda yo gukora ubugenzuzi mu bigendanye mu by'ukuri no gucukura mu y'agaciro. Ukabona neza ko ari byabashinwa bari kugenda bagerekwaho harimo no gushirwa za kobane na kobati zikavangwa na uranium. Hano rero twababwiye neza kandi gahunda ya Tshisekedi kugira ngo abone ukuntu akura abashinwa hano muri Kongo. Ariko kandi abashinwa batangiye kugira icyo bakuvuga kuri ino ngingo yuko amaze kugenda bibashinjwa kugendanye n'uyagaciro. Ariko kandi ubona neza ko ari gahunda yuko yo kubakura muri Kongo. Ubushinwa rero buri kubivugaho iki kuvuga zungu twamaze kumenya bikubiye mu masezerano hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Burkina Faso. Igihugu cya Burkina Faso n'igihugu cy'u Burundi hano harimo n'amasezerano mu bya gisirikare ariko kandi harimo n'izindi ngingo zikomeye cyane hagati y'u Burundi ndetse na Burkina Faso. Amasezerano mashya akubiyemo iki ndabifite hano rwose imbere yanjye. Amakuru ni menshi habaye imirwano muri Kivu y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyaruguru hano rwose muri Serazo bwa RDC hose turebera uko bihagaze by'umwihariko hano imbere ku rugamba. Ariko kandi turaje no ku mutekano politike na diplomasi Rwanda National News ntago tubatinda rero mbere ko twihuta mu by'ukuri reka tumaze twababwira neza mu by'ukuri cyatsi tubasuze mwebwe haba mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, mu Burundi cyangwa se ndetse n'andi cyagiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu byerekezo byose by'isi. Mwiriwe cyangwa se mwaramutse turabasuhuje bitewe mu by'ukuri naho waba uherereye by'umwihariko mu by'ukuri muri kano karere nabwo turabasuhuje. Niba ikibiri kuba imbere ku rugamba n'amakuru ikongera kugaragaza ibintu bikomeye cyane kandi biri gutanga ishusho ko imirwano ishoboye iri gukomeza kugenda iri guhindura isura. Ku munsi w'ejo twababwiye reka duhera no rwose muri Karehe twababwiye imirwano yari ihari ko mu by'ukuri yari yahinduye isura kandi ikongera ikagaragaza ibintu bikomeye gusa by'imirwano ikaze kandi karundura igaragaza neza ko MRDP twirwaneho M23 rwose muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi bari kugabwaho ibitero. Ariko kandi kuri aka kanya amakuru yatugezeho kuva mu ijoro ryo kuri by'umwihariko rishira kuri itariki ubwo ni ku 10 by'umwihariko 13 rishira kuri itariki by'umwihariko ya 14 aragaragaza neza ko abarwanyi ba MRDP twirwaneho bongeye mu by'ukuri kwisubiza icubaro bongeye gukora ishano
rikomeye cyane kandi bakambura uduce twinshi wiroga ingabo za leta ya Kinshasa. Ni nyuma yuko mu by'ukuri ibintu byongeye guhindura isura by'umwihariko mu byerekezo byinshi bigiye bitandukanye. M23 hano rwose muri teritwari ya Karehe imaze kwigarura uduce dutuwe cyane cyane twa turi kuberamo imirwano rumbishi mu biganza bya M23. Ni tombe cya Mombo, ni tombe rwose hano icyamatare, ni tombe ku musozi wa Gasovu. M23 yarambaraye cyase mu by'ukuri yashize imirambo gerekeranye abasirikare by'umwihariko b'abarundi ndetse mu by'ukuri hano rwose ngo hagaragayemo n'umuzungu umwe, ubwo wari ushinzwe ibigendanye mu by'ukuri ni perezida ndetse no gukoresha utudorone dutoya turi gukoresha ibi bombe n'ibiturika gusa. Abaturage mu by'ukuri bari guhunga ku gahato, benshi batabawe kandi bikagaragara neza ko abasivile bagera kuri 28 bapfiriye cyangwa se mu by'ukuri babashiye kurwa muri ino mirwano. Societe civile amakuru turi kuyikora no kuri kugaragaza neza ko mu by'ukuri ahanini gushaka gushimangira neza ko mu by'ukuri FARDC ngigomba gushyira iminwaro hasi mu by'ukuri kandi ngo mu by'umwihariko ngo bakabona uko uburyo bageza ibikorwa ku by'umwihariko by'ubutabazi ku baturage. Ariko kandi ibi ngibi nta kintu na kimwe bivuze cyane ko mu Burundi butari kubyemera habe na gato. Kuri aka kanya hari kumvikana ibibazo bikomeye cyane kandi bikongera gushimangira neza ko intambara nta n'igikozwe ishobora kugenda rwose iri kwaguka ikanagera mu bindi bice byinshi bigiye bitandukanye. Ninde uraza guhagarika M23? Abarundi FARDC ndetse n'abazarendo n'imitwe yitwaje intwaro, ubwo ndavugamo ya koperative rwanye ba Kinshasa Coalition bakoze ikosa ryo gushotora ntare za Sarambwe, none batangiye gukubitwa kibuno umamaguru. Kuri aka kanya bikagaragaza neza ko ibintu byongeye guhindura isura kandi bigashimangira ibintu bikaze gusa. Ariko kandi reka tumaze duhere kuri ino ngingo nyuma yuko igihugu cya Demokarasi ya Kongo gisinye amasezerano n'u Rwanda ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12/2025 umwaka ushize. Itsinda rishinzwe mu by'ukuri gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare ba FARDC, ubwo ndavuga neza ko ari ni demobilisation ya Kongo yatangiye gushaka gusubiza ndetse no gufata abarwanyi ba FDLR bakabambura intwaro. Ibi ngibi ngo biri gukurikirana amasezerano y'ibanga yasinyanywe na Perezida Tshisekedi ndetse n'umutwe wa FDLR ku bigendanye no kubashakira igihugu. Uburundi bwemeye kubakira ndetse bikanagaragara neza ko kuri aka kanya mu by'ukuri hariho n'inyeshamba zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo izirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda by'umwihariko muri Cabo Delgado, izirwanya ubutegetsi bwa Mozambique by'umwihariko muri Cabo Delgado zinahanganye na RDF muri Cabo Delgado ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye muri Haiti ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye. Kuri aka kanya ibihugu bimwe na bimwe u Rwanda rufitemo ingabo nibyo biri guporopoza cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ni iri guporopoza kwakira abarwanyi ba FDLR mu buryo bwo kubasaranganya ndetse no kubarindira umutekano. Ariko kandi ibintu byongeye guhindura isura kandi mu by'ukuri bifata indi ntera. Aka kanya tuvugana Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kugaragaza neza ko ngo ibyo ari kurwana byose cyatsi nambere hano mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ngo ari kuja kuzimiriza umuriro kure, kandi akanagaragaza neza ko ashaka FDLR kugira ngo ibashe mu by'ukuri kumufasha mu by'ukuri gushimangira ibintu byinshi cyane, ndetse no mu by'ukuri FDLR gufatanya na FRN nzaba mpema bivugwa neza ko nayo mu by'ukuri yabiri gutanga amakuru akomeye cyane. Kuri aka kanya ibintu byatangiye kwamagana cyane n'ibihugu bikomeye cyane. ICG wesabye RDC gusenya umutwe wa FDLR. Itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ibibazo by'umutekano mu karere by'ibiyaga bigari ICG rigizwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza ndetse n'umuryango w'abibumbye b'Uburayi EU byasabye guverinoma iharanira demokarasi ya Kongo RDC kwihutira mu by'ukuri gushyira mu bikorwa guhagarika no kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe, gushyira hamwe abarwanyi ba FDLR. Ibi byabaye mu nama ikomeye cyane iri kubera i Kigali yatangiye ku itariki 12 ya bino bihugu byateraniye mu Rwanda mu buryo bwo gushaka igisubizo kirambye ndetse by'umwihariko n'intambara z'ikoranabuhanga. Mu itangazo yashyize hanze ahagaragara kuri uyu wa 4 kandi by'umwihariko kuri uyu wa 14, ubwo ni 14 turi kwa gatanu, ubwo ni ku itariki 14 Kanama 2026 ICG yavuze ko yakiriye neza amakuru yatangajwe na guverinoma ya RDC kwa 28 Nyakanga 2026 agaragaza ko umutwe wa FDLR wemeye by'umwihariko kandi ukanashyira umukono ku masezerano ajanye no kwamburwa intwaro ndetse no gusubizwa mu buzima busanzwe. Iri tsinda ryasabye ubutegetsi bwa RDC gutegura vuba gahunda ifatika ndetse n'ingengabihe yumvikana byafasha by'umwihariko byabafasha kurangiza ikibazo cya
FDLR ngo hakiri by'umwihariko ngo hakiri vuba. Ibyo RDC yemeye mu masezerano ya Washington ndetse n'inyandiko igena uburyo gukuraho ingabo ndetse no mu birindiro byinshi bye bitandukanye bya gisirikare ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Biravugwa neza ko uyu by'umwihariko n'amasezerano yashyizweho umukono kwa 31 ukwakira 2024. ICG yashimangiye ko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano harimo mu by'ukuri n'ay'ingenzi cyane by'umwihariko asaba RDC gusobanura neza uburyo izakoresha mu guhangana by'umwihariko n'abakoze ibyaha, kurwanya umuco wo kudahana ndetse no gukorana bya hafi n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO mu gushyira mu bikorwa iyo gahunda. Iri tsinda ryashyizweho kandi mu by'ukuri gukomeza gukorana cyangwa se mu by'ukuri gukorana ibikorwa bya gisirikare ndetse n'abarwanyi ba FDLR byaba binyuranyije n'imihigo n'amasezerano RDC yemeye mu biganiro bya Washington byabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Ku rundi ruhande ariko ICG itangaza neza ko yiteguye kwakira neza intambwe zose zifatika ziterwa haba RDC cyangwa se u Rwanda mu rwego rwo kubahiriza ibyo biyemeje mu nzira y'amahoro iri gukurikirwa by'umwihariko n'ibigendanye n'inyungu zisanzwe z'ibihugu. Iryo tsinda ryanasabye kandi impande zombi ziri mu masezerano ya Washington ndetse n'ababereyemo i Doha gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo byemezo zemeye kandi mu by'ukuri ngo rinafatanyije n'izindi gahunda zihuza zirimo n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. ICG mu by'ukuri yibukije impande zose ko mu by'ukuri ngo zigomba kurinda abasivile, kubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ndetse no kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu ndetse mu by'ukuri no kugabanya umwuka mubi ushobora kongera amakimbirane. Iri tsinda kandi ryashimiye amasezerano by'umwihariko yo guhererekanya imfungwa hagati ya RDC na FCM23 rivuga ko ari intambwe ikomeye cyane kuba by'umwihariko ngo iri gutanga icyizere kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zombi zihanganye. By'umwihariko ryanashimiye by'umwihariko ku ruhande rwa komite mpuzamahanga n'umuryango by'umwihariko wunze ubumwe utabara imbabare by'umwihariko iyi ni Croix Rouge. Bivugwa neza ko rwose ngo yashimiwe nawe mu by'ukuri mu bigendanye n'ibyo iri gukora kandi mu by'ukuri ngo banashyigikiye ngo bani gushyigikira ngo FCM23 mu by'umwihariko ngo mu korosha ihererekanya ry'imfungwa ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bashyigikirije cyangwa bashyikirizwa FCM23. Uyu muryango wa Croix Rouge wabigizemo uruhare. Mu gusoza ICG yasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara ndetse no kohereza ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo mu by'ukuri imfashanyo zikomeze kugera ku baturage bakeneye ubufasha. N'iki Repubulika ya Kongo ipfa n'u Rwanda. U Rwanda rwagaragaje neza ko uyu mutwe wa FDLR ucumbikiye kandi washyizwe kwibere guhabwa intwaro ndetse mu by'ukuri no gutuma bakora ibikorwa by'ubwicanyi bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Igisubizo kwari ukurandura umutwe by'umwihariko wa FDLR mu buryo bwa burundu kandi ibyo leta by'umwihariko ya Kongo yarabyemeye ariko kandi ntiyabishyira mu bikorwa. Ibi byakurikiye mu by'ukuri n'ibyahise bikurikira ku bigendanye no gushakira FDLR ibihugu byinshi zajyamo ariko kandi Burundi kwikubitiro bukaza kubwakira. None Perezida Evariste Ndayishimiye kwituratura ati ntabwo mu by'ukuri bizashoboka rwose bari gutanga cyangwa mu by'ukuri ntago bizigera bitanga agaciro cyangwa mu by'ukuri ngo bishoboke, ahubwo twebwe icyo turakora nta n'umuntu uzigera rwose utumenyera. Kuri aka kanya bisa naho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwikurura ari gushaka kuha FDLR ubuhungiro mu ibanga rikomeye, bisa nkaho mu by'ukuri intambara ishobora gucurika kandi umuriro ukakira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo mu by'ukuri bivugwa neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atarwanira rwose Bujumbura bitewe nuko ari ntoya, ahubwo yagwana mu burasirazuba bwa Kongo. None ingabo ze ko ziri gutsindwa buri munsi, iyi ntambara azayirwana kugeza ryari? Amayeri ya Efrene Nzabamema amaze kujya ku Karubanda ndetse bikanavuga neza ko nawe ubwo ari guhiga uruhindo na MRDP twirwaneho mu bwicanyi yakoze bw'abanyamurenge by'umwihariko yahoze ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge Igatumba bwanibutswe ku munsi w'ejo ndetse bikagaragara neza ko mu by'ukuri umuhango wabereye i Kigali mu by'ukuri wongeye kugaragaza ibintu bikomeye cyane ndetse no gusobanurirwa neza amateka by'umwihariko y'ibyabaye kuri bano banyamurenge bishwe. Bigaragara neza ko ibintu byongeye guhindura isura by'umwihariko n'irahe ngo bagiye by'umwihariko gutunganya ikirego ngo cy'ubwicanyi ngo bwakorewe abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi nyuma
nyuma yuko ubwo neza ko Burundi buri kwatakwa cyane ndetse no gushirwaho by'umwihariko ibigendanye mu by'ukuri n'ibirego byinshi bigiye bitandukanye birimo kurimbura abaturage bo kutaka bwa Kongo biciwe mu Burundi ndetse mu by'ukuri n'abiciwe Gatumba ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge bumaze imyaka 20 mu by'ukuri bigaragaza neza ko nabo bagizemo uruhare kuri aka kanya bakidegembya ubutabera mu by'ukuri ngo nta nubwo buraboneka mu ijoro ryo kwa 13 Kanama 2020 by'umwihariko 2004 isi yose yemeye inkuru y'ubwicanyi bukomeye bwabereye mu nkambi y'impunzi ya Gatumba mu burengerazuba bw'u Burundi hafi n'umupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC mu masaha make cyane. Gusa inkambi mu by'ukuri yari icumbikiye impunzi z'abanyamurenge zihindutse ahantu mu by'ukuri ngo zahindutse ahantu h'urupfu ndetse n'agahinda gusa. Abantu barenga 160 barishwe, abandi barenga 100 barakomereka. Abenshi bishwe muri bo harimo abasivile, barimo abagore ndetse n'abana ndetse n'abasaza bari mu by'ukuri bahunze intambara yari ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamurenge bari bahunze iki? Kugira ngo wumve neza impamvu Gatumba yabaye igitero gikomeye cyane, ugomba kurebaho cyase amateka y'icyo gihe mu burasirazuba bwa RDC, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Intambara zari zimaze igihe kinini cyane kandi mu by'ukuri ziri koroza imyaka myinshi, ngo zishamiranye imitwe itandukanye. Abanyamurenge benshi mu by'ukuri ngo bari bamaze bose bari barahunze imirwano ndetse n'ibitero by'ingenzi cyase mu by'ukuri n'ibitero byibasiraga by'umwihariko abaturage mu by'ukuri nuko gushakira ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi inkambi ya Gatumba yari yashizweho kugira ngo ibakire hifashishijwe ubufasha bw'imiryango mpuzamahanga. Batekerezaga ko mu by'ukuri bageze ahantu mu by'ukuri h'umutekano, ariko mu by'ukuri ku itariki 13 Kanama 2004 uwo mutekano mu by'ukuri wasenyutse urabura burundu. Igitero cyateguwe mu ijoro hagati. Abaturage b'abanyamurenge bavuga ko bagabwaho igitero bageze mu nkambi nijoro bafite by'umwihariko n'abafite intwaro. Amasasu menshi yatangiye kuvuga ndetse mu mwijima mwinshi abantu mu by'ukuri bari bajyamye batangira guhunga. Bikavuga neza ko abenshi mu by'ukuri ngo ntibashakaga kuva mu nkambi. Hari abiciwe mu by'ukuri mu mahema yabo, abandi mu by'ukuri bagatwikirwa mu by'ukuri muri ayo mahema cyangwa bakicirwa aho bari bihishe. Nyuma y'igitero mu by'ukuri batanga buhamya bavuze ku buryo mu by'ukuri cyateguwe bwagaragazaga ko mu by'ukuri icyo gitero mu by'ukuri ngo bari bazi neza ko mu by'ukuri ngahuko bagiye kuharimbura abo bantu bose bagashiraho. Itangazo rya Habimana mu by'ukuri by'umwihariko ngo ryashyize FRN mu by'ukuri mu murongo w'abakekwaho by'umwihariko jenoside cyase n'ubwicanyi bwakorewe Gatumba. Nyuma y'ubwicanyi bwabereye i Gatumba ku by'umwihariko kuwa 13 Kanama 2004 umutwe wa Force Nationale de Liberation FRN waje kwemera ko mu by'ukuri wagize uruhare muri icyo gitero. Pasiteri Habimana wari umuvugizi w'uyu mutwe icyo gihe n'umwe mu by'ukuri mu batangajwe mu by'ukuri ko FRN yavuze ko mu by'ukuri ariyo yishe inyuma icyo gitero. Kanavuga neza ko by'umwihariko kanavuga ko inkambi yarimo by'umwihariko ngo abarwanyi. Icyakora iyi mvugo ya FRN yemeje ko mu by'ukuri yateje impaka izikomeye cyane, kuko abenshi bishwe bari abasivile barimo ndetse n'abagore ndetse n'abana muri iyo nkambi y'impunzi. Isi yamaganye ubwicanyi bwakorewe Gatumba mu by'ukuri inasaba ubutabera. Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe Gatumba, inzego z'umutekano mpuzamahanga zatangiye gukurikirana ibyabaye. Loni cyangwa se ONU yatangaje ko mu by'ukuri igitero kibasiriye cyane cyane abasivile bo mu nkambi y'impunzi. Isaha by'umwihariko isaba ko mu by'ukuri abagizwemo uruhare bakekwa by'umwihariko cyase mu by'ukuri bakekwa n'ubufatanye mu by'ukuri babafata bakabihanirwa mu by'ukuri bagashiraho ubutabera. Gusa kuri aka kanya ku mirongo yabuze ababo ndetse mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane nta na kimwe kirasubizwa ku murongo. Hashize imyaka 20 yose irihiritse, iki kibazo kiracyari kibisi. Ubwicanyi bwakorewe Gatumba ntabwo mu by'ukuri ari inkuru y'umunsi umwe gusa, ni igikomere kimaze igihe kirekire ndetse n'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari nta gikozwe n'ubundi. Ubu bwicanyi bwarakomejwe mu byerekezo byinshi bigiye bitandukanye, n'aka kanya haracyazamurwa amasukoyi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukaza kurasa abantu, ariko kandi amakuru rwose ari kongera kutugeraho yo mu by'ukuri arambaye cyane, kuko ibiri kubera imbere ku rugamba byongeye guhindura isura. Kandi na n'aka kanya
Uvira byakomeye, barimo guhunga, ubwicanyi bukomeye cyane buracyakomeje. Imirambo igeze kuri 6 yagaragaye, Kivoga hagaragaye imirambo y'abasivile, hano rwose ku mugezi wa Karamabenge hagaragaye imirambo y'abasivile, hano kuri ku cyambu cya Poke ya Karundu hagaragaye imirambo 2 y'abasivile. Ninde uri kwica abantu bantu? Bivuga neza ko isuranamo y'abazanendo ndetse by'umwihariko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko bwa CNDD FDD by'umwihariko ku ruhande rwo kuvanga abasirikare iba abatutsi ndetse mu by'ukuri n'abasirikare by'umwihariko ngo bazikiye ko neza ko bashobora kuba abagambanyi. Bivuga neza ko batari kwemera kuza kurwanira by'umwihariko no imbere ku rugamba. Isuranamo yo kurasana kubishingiye no kubura intwaro ndetse n'ibindi byinshi bye bitandukanye, guhangana ibyo ndetse n'ibindi, yewe no guhandanganira ibizwi nk'indaya cyangwa se abakobwa bigurisha, nibyo biri gutuma abaturage benshi babipfiramo. Kuri aka kanya kandi nabo ubwabo ntago bumvikana kuko bagomba kururwana. Wazarendo ubwabo batangiye gutinya cyane nyuma yo kumva urugamba rwabereye muri za Rugezi ndetse mu by'ukuri nkandi henshi hagiye atandukanye. Kuri aka kanya M23 byagaragaye neza ko huko ishobora kuba yarinjiye n'ahandi rwose mu mujyi wa Uvira ku Karubanda. Yashyize ibintu rwose ku Karubanda, usibye kuba rwose bari gukina umukino usa nk'aho ari injyangwe n'imbeba, ariko kandi ari kumvikanamo n'amasasu. N'umukino Karundu uvuga neza ko ibintu byongeye guhindura isura. None se nimba Uvira nta mirwano ihari, iyo MONUSCO yarashwe nande, Iraq Tanganyika iri kugenzurwa nande, ninde bakubwiye neza ko Uvira cyase mu by'ukuri Minembwe yatekana, nta ntambara iri Uvira, nta ntambara iri mu misozi rwo by'umwihariko na Uvira? Kuri aka kanya twamaze kubimenya, M23 iri kugenda gusenya abarundi cyangwa se urukuta rw'urukubakwa n'abarundi, ubundi bakongera bakisuganya. Birasa na makora ndashaka zino ngabo zaturutse Kinshasa ndetse mu by'ukuri n'abandi benshi bagiye batandukanye ndetse n'abacancuro ngo bisuganya ngo mu by'ukuri ngo ibahe nakanya ko kwitekerezaho. Abasoda ba M23 ndetse n'abo Burundi bacakiraniye mu misozi miremire barongera baragwana bikomeye cyane, kuko ngubu tuvugana amakuru ari guturuka kuri by'umwihariko kuri akise ya Uvira ari kugaragaza neza ko M23 ikiri gukora anayo ari kubaka urukuta, ahubwo nubwo itafata Uvira igomba kumanza yubaka urukuta. Iyo Uvira nayo yamaze kwibera ngo Bujumbura, kuko uyu ni umujyi utubona abasike benshi b'u Burundi kuruta uko tugena na by'umwihariko na FDLR ndetse kuruta uko waba utuwe by'umwihariko n'abasivile. Uyu mujyi kandi niwo ucumbikiye abantu benshi banini, intasi zitata Bujumbura buri munsi zitatira FRN ndetse na Red Itabara. Kuri aka kanya bikagaragara neza ko abantu kwirirwa ukanaharara ari ugushima Imana mutabari. Biragaragara neza ko abaturage benshi bari kugenda bari kwicwa mu gihe mu by'ukuri hagitekerezwa neza ko M23 ishobora kwinjira muri no mujyi ikaba yatabara byihuse. Ku rundi ruhande ariko biragaragara neza ko abasoda b'u Burundi ku mupaka bakavimvira bari kwinjira na naka kanya baracinjira. Iyi ni intambara yeruye mu by'ukuri ku byombo by'itumanaho by'abasirikare b'u Burundi. Biragaragara neza ko hari kumvikana bari gucicikana, bisa ngo bari kuzamuka Karemi ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Operasiyo M23 zidasanzwe ziri kujya connection ndetse no kubangamira ubwumvikane buri hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare by'umwihariko iba coalition. Niba ikibiri kuba M23 ishobora gufata Uvira cyangwa se n'ubundi iracyayireka ibevire politike. Amakuru yibanga yemeza neza ko Uvira yamaze gufatwa kera, ariko kandi M23 mu by'ukuri yamaze kwigarura uduce tw'ingenzi turi strategique bitari ibyo kiba Minembwe iraswa buri munsi. Ariko se nabyo turaza kubigarukamo ture kuntu byifashe turugusoza. Reka twinjire hano rwose muri territoire ya Karihi nyuma y'kumvikana ibibazo bikomeye cyane, imirwano ihambaye cyane kuva ku itariki 11 Petwirwano bari gutabaza, bari kugaragaza ukuntu urugamba rwifashe hano rwose muri territoire ya Karehe. Bari kuvuga bati ibintu byongeye guhindura isura, nyaboneka mutabari Karehe iburura rya FARDC ndetse ubwo ndavuga ingabo z'u Burundi FDLR ndetse by'umwihariko ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye P5 Wazarendo by'umwihariko na FARDC. Ubwo ni ihuriro rya FARDC ryagabye ibitero bitandukanye mu bice bituwe cyane by'umwihariko n'abaturage. Kuri uyu wa gatatu ku itariki 12 by'umwihariko Nyakanga 2026 guhera saa 12 n'iminota 45 z'umugoroba, ubwo ingabo z'u Burundi by'umwihariko ngo zashize hamwe zirwana by'umwihariko ngo zirwanya
zirwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zagabye ibitero bikomeye cyane mu by'ukuri ngo zikoresheje imbunda zirasakure aritirari ndetse no ku duce dutandukanye two muri teritwari ya Karehe dumwe dutuwe cyane n'abaturage harimo Rumbishi ndetse na Cyamombo Cyamatare ndetse na Gasovu. Amakuru dufite nuko Rumbishi byari byarangiye abasirikare ba MRDP twirwaneho M23 bayikuwemo kandi bakayirukanwamo. Kuri aka kanya ibihabereye byo ni igitangaza. Ubwo ndamanimanze kubumvikanisha neza ko imirwano yatangiye hanini yatangiye ku itariki 12 ku mugoroba. None ni kuri uyu mugoroba wo ku itariki hafi 13-14 z'ukwezi by'umwihariko kwa munani mwaka 2026 ubwo ni 13 kana 2026 M23 imaze kubakura Rumbishi Cyamombo Cyamatare ndetse na Gasovu hose hasubiye mu biganza bya M23. Agasozi ku kandi agasozi kari gusha bakimukira ku kandi bakazamuka kandi bakimukira ku kandi. Intambara yongeye guhindura isura ikomeye cyane kuri aka kanya kandi n'amakuru ariko ngera kugaragaza ibintu bikomeye cyane kandi gusa kuko nuko itangazo rya Mugaratu rimaze kubisobanura rivuga neza ko ibyo bitero byari byagize ingaruka ku buzima bw'abaturage ndetse binatuma benshi mu by'ukuri ngo bava mu byabo barahunga. Ingabo mu by'ukuri ngo nyinshi mu by'ukuri ngo zitangira ngo guhungisha mu by'ukuri ngo n'abaturage babo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye abandi bagahunga ku gahato. Iri huriro rya FCM makwera tubyongeye gushimangira ko ubushake bwajyo bwo kurinda abaturage ndetse no gufata ingabo cyase no gufata ingamba zikenewe ngo guhagarika ibi bitero by'umwihariko ngo bikomeje ngo kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibindi. Amakuru tumaze kugeraho nuko mu by'ukuri imvugo imaze kuba ingiro kuko nkuko babivuze ibintu byongeye guhindura isura mbisubiremo no operasiyo idasanzwe M23 imaze gukora ikubita FARDC ku mbuga ikubuye ndetse mu by'ukuri n'abayifasha mu misozi ya Karehe usibye umwotsi w'amasasu mu by'ukuri usibye umwotsi w'ibombe ndetse n'amasasu menshi ari kumvikana urusaku rw'amasasu mu by'ukuri bari kubarenza agasozi bakabazamura akandi umwotsi w'ibiturika wateje ubwira kabiri ibintu byakaze bari gucana amatoroshi M23 iri kubirukankaho nta mikino zihari kuri aka kanya n'ivumbi inajashu n'amakuru akomeza neza ko 23 imaze gukura muri Rumbishi burundu abarwanyi ba FARDC Cyamombo iri mu biganza bya MRDP twirwanaho ku rugamba rwose barabikiriye n'aka kanya amasasa aracyaturika turamwumva mu kanya Gasovu ndetse na Cyamatare n'ibiki biri kuba amakuru ari kwemeza neza ko yafutse 23 imaze gutabara abaturage benshi hano rwose muri teritwari ya Karehe. Reka tuje hano rwose mu Minembwe munyemerera gatoya dusubire muri Kivu y'Amajyepfo. Drone z'ubutasi mu kirere cya Minembwe Uvira ngabo mu by'ukuri ngo z'Uburundi ngo ubwo zari zimaze kwambuka bikagaragara ko benshi n'abacanciro batabazamura drone ku bwinshi zerekeza mu bice bya Minembwe Kundondo mu by'ukuri market zaciye raket Tanganyika iziri mu byekezo bya Makobora ndetse n'andi yagiye atandukanye zazengurutse zikazenguruka by'umwihariko hano uyu muhanda gukorwa barashyirwa ndetse n'ibindi byinshi byatandukanye ni drone z'ubutasi zimwe ziri kuraswa naye mu 23. Ubundi tubibutse neza ko kuntu FARDC Rwanda imanza yafotora cyangwa ikazamura drone z'ubutasi zitari kurasa ubundi ikagaruka gutera inyuma bajyamire amajanja n'ibiki biri kuba byagaragaye neza ko ingabo z'Urundi nyuma kwerekeza by'umwihariko hazwi nka Makobora bakajeninga Makobora mbere ndetse n'iya kabiri bakubaka ibirindiro ahitwa Swima ndetse bakajya intundu bakanzika. Biravugwa neza ko abarwanyi ba FARDC mu by'ukuri ngo biteguye amadubu ese Mugaratu iragoma mu misozi cyangwa se nayo irataka. Amakuru ahari nuko yamaze kugera muri Tanganyika itegeko rikomeye mu by'ukuri ngo bari guhabwa ngo n'ujye gusubiza ibyuma abarwanyi ba MDP twirwaneho bagafata Puezero. Ibi bisa n'inzozi M23 yamaze kugeza reinforcement ndetse n'umusaza w'abasirikare benshi cyane by'umwihariko bakabariwe hano rwose mu bice bigiye bitandukanye ngo barinde igice cya Minembwe gufunga ikirere imihanda ndetse n'ibindi. Kuri aka kanya Kundondoho tayari hanamaze no kuraswa no guhanirwa drone cyangwa se kajugujugu by'umwihariko ya FARDC iri ku butaka nagasha n'inkuba ikubise ibintu biradogera. Iyi ndege ipfiriyemo abacancuro babiri babanya irigwe ndetse n'umuzungu umwe w'umunyakoweti bikagaragara neza ko ibintu byongeye guhindura isura. Kundondo ibintu byadogeri drone z'ubutasi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda biri kuzamurwa ndetse baba basirikare batangiye gura n'uruva gusenya n'ivumbi na jashu benshi batinye kuvuga bati
bati uyu ni umuriro gusa. Amakuru aturuka mu rwego rushinzwe by'umwihariko iperereza imbere muri M23 ari kugaragaza neza ko ifite abasirikare benshi bamaze kwinjira Uvira, bamaze gucengera Baraka ndetse n'abamaze kugera Ikaremi. Hakaba n'abangiye mu gihugu cy'u Burundi bari gusenya cyangwa gushaka ukuntu bazakupa iri koranabuhanga riri gukoreshwa mu kigo cy'indege cya Melchior Ndadaye. Kandi amakuru ari gutangwa ari kugaragaza neza ko nta byumweru bibiri nta cyumweru kirashira kivuye amajyepfo umurwano utatse. Amakuru kandi ari kubaka kanya akerekana neza ko abarwanyi ba MRDP twirwanaho ndetse na M23 batari kuryama. Namakuru kongera kugaragaza ibintu bikomeye ku mutekano politike na diplomasi. M23 yatangiye kwinjira ndetse no kwinjiza intwaro muri Lake Tanganyika. Ubwirinzi bw'ikirere bumaze gushirwaho mu ntara ya Tanganyika. General Neva nawe biretse n'intambara iri hagati ya M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Intambara iri hagati ya M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho intambara igeze ntabwo FARDC ifite ubushobozi bwo kwirwana. Niyo mpamvu inama z'ubutitsa, inama z'abayobozi bakomeye basane FDD ziri guterana buri kanya ndetse n'amasezerano ari ya Kinshasa ndetse by'umwihariko n'igihugu cya Kongo yongeye kuvugurwa ku kigero cyo hejuru. Abarwanyi ba FCM 23 banditse amateka mu kwihumura ndetse no gukubita bikomeye abarwanyi ba coalition. Kuri aka kanya bacitsemo ibice. Lake Tanganyika nta sari kushira hatumvikanye abantu bapfuye mu ntara ya Tanganyika. Mu by'ukuri biravugwa neza General Neva ariko reza abasirikare bakomeye cyane kabuhariwe bamwe rwose ngo bari kumanukira no mu mitaka by'umwihariko ndetse n'abacyancuro bari kuza mu mato y'amavebete ndetse bikagaragara neza ko ngari kugenzura ibyambu binini cyane mu mugambi wo kugira ngo batabasha kubona M23 ngo igira ikikora cyangwa se mu by'ukurinjira muri Lake Tanganyika. Gusa igihande kimwe ubwo ndavuga Lake Tanganyika yo muri by'umwihariko yo mu majyepfo majyaruguru ndetse n'uburengerazuba M23 yasatuyemo kabiri nayo ihafite ibice iri kugenzura mu mazi muri Tanganyika, cyane ko nayo ikunze gukoresha kino kiyaga ndetse hakaba harwerwagamo n'amafi. Kuri aka kanya baravuga neza ko amasaha 28 kuri 28 Lake Tanganyika irimo mato y'ingabo z'u Burundi isakutsa ashobora kuratswa nayo mu 23. Ingabo nyinshi z'u Burundi zamaze kwambuka cyase zaturutse ku mupaka wa Kavimvira. Biravuga neza ko zamaze kugera mu bice bya Baraka, Fizi ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Na naka kanya umuriro uracaka nta gikozwe, bari kugera nijoro mu by'ukuri bari kugera ku manwa bakihagahenge bagera nijoro bakarwana mu gitondo. Turaza kubabwira ibintu bikomeye ariko kandi nta gikozwe. Ibintu bishobora guhindura isura. Abarwanyi mu by'ukuri ba FARDC bose barapfira hano muri territoire ya Kare. Nta gikoze abarwanyi ba FARDC bose bashobora gufatwa mpiri bose bagapfira hano muri territoire ya Kare. Kuri ubu ngubu imirwano mu by'ukuri ivuga neza ko imirwano myinshi MRDP twirwana mu tubaburije mu gitero cyo gusatira ya Paul Kavumu ndetse bagasandaza ikigo cya gisirikare ndetse kimaze kurazwa koperative y'abarwanyi ba FARDC by'umwihariko bagiye bari guhunga kandi bikanagaragaza neza ko ibi byabaye byatumye agace ka Rumbishi kongera gusubira mu biganza bya M23 kusubira inyuma ndetse no kwisuganya kumenya umubare w'abasirikare ndetse n'ubwoko bw'imbunda bafite butumye mu 23 bakorera ishano irikomeye cyane. Kivuye amajyepfo ubwo naniyo twanageze turi gusoza ubwo mutetwari ya Karehe by'umwihariko biravuga neza ko nubundi hano rwose muri territoire ya Karehe niho tunakiri mu gace ka Shanje mu musozi wa Buguguri. Biravuga neza ko urugamba rwahinanye intambara cyangwa se imirwano ikomeye cyane mu marembo ya Ngungu. Birumvikana neza ko namagasa gusa haduyi cyangwa se abarwanyi ba FARDC mu by'ukuri ngo bari kumvikana mu gace hano rwose ni bari Karunga gace hano rwose bamaze kurenga agace ngo bita Nganzo, ariko kandi ngo Inganzo ikaba iherereye by'umwihariko ngahitwa za Kiromba cyatse mu by'ukuri Kirambo. Mu by'ukuri ibintu byongeye guhindura usura ku kigero cyo hejuru. Amakuru ariko yemeza ibintu bikomeye cyane. Ariko se izikajugujugu ziri mu gihugu cy'u Burundi zo Preservation Ndashimira kuzigira ute ni kajugujugu z'intambara ziri ku kigo cy'indege cya Melchior Ndadaye mu by'ukuri ni nyinshi cyane. Ubutumwa Preservation Ndashimira yatanze yaravuze ati abazahirahira batera u Burundi cyangwa se bazana ingwano ku Burundi tuzabasangisha iwabo kandi ntabwo zahirahira igena by'umwihariko hano rwose mu gihugu cyacyo twirwaneho. Bati ntago bitwite ntago twite
biteguye gusinyana amasezerano cyase kumvikana na Perezida Neva kandi ariwe ukutwica. Bigaragara neza ko amasezerano y'ibanga ari hagati yemerede Petwirwaneho ndetse na M23 yamaze gupfa. Ngubu ni umuriro gusa, kajugujugu zazanwe, indege z'intambara zirahari, abasirikare bazanwe ku bwinshi. Burakawata cyangwa se Eric Prince yongeye kohereza abandi bacancirano rwose muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bikanagaragara neza ko amasezerano n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo yongeye kuvugururwa n'amakuru afite gihamya, ndetse n'amakuru kugaragaza ibintu byinshi bikomeye cyane. Tanzania mu by'ukuri bavuga neza ko yanze ubusabe bwa Kisekedi bwo kongera kohereza ingabo nyinshi ku butaka by'umwihariko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inguru mbi cyane iri kugaragara mu muhanda, by'umwihariko mu muhanda uva Goma Bukavu, mu by'ukuri abaturage bari gupfa. Iyi ni zone iri mu kaga gakomeye cyane kandi yabaye danje kuva mu marato yayivamo, hari humvikana ubwambuzi, gufata ku ngufu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu muhanda nta muntu ukoresha kuko bigaragara neza ko wamaze gufatwa nabi cyane kandi ukajya mu biganza by'umwihariko mu by'ukuri bya FARDC ndetse mu by'ukuri n'aba FDLR, by'umwihariko ngo baza mu bwabo bari gusahura. Amakuru akongera gushimangira ibintu bikomeye cyane nta gikozwe. Mu by'ukuri ibintu biracyakaze kandi bishobora kugira ingaruka z'abaturage cyane. Ese ni ibiki biri kuba? Ariko kandi turaza kugaruka ku makuru mu by'ukuri ari kumvikana kandi akomeye cyane. Abarimo FDLR, abarimo FARDC bamaze by'umwihariko gupfira mu mirwano ibereye aka kanya tuvugana rwose mu bice bigiye bitandukanye bya hano rwose muri za Puezero kwa Murima ndetse uno mu Gipupu. Bano bapfuye ni bande? Reka mu by'ukuri mbambaretse, ariko kandi mu by'ukuri ndaza kugaruka mu makuru mwari kumwe na Aime Muhire. Amakuru yo nakagaruka. Iyi ni Rwanda National News.